Ryiza aho muri hose nitwa Ferdinand Uwimana ikinamico murayumva maze kubagezaho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa kabiri tariki ya 21/2021 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere Nzeri 2021. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya 23 Nzeri kugeza ku 13 Ukwakira 2021. Ingendo zirabujijwe guhera saa 5 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu mujyi wa Kigali. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 4 z'ijoro. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo ahandi hose mu gihugu. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 2 z'ijoro. Icyakora mu turere twa Gicumbi, Karongi, Kirehe, Ngoma na Nyagatare dufite imibare y'abandura COVID-19 iri hejuru kurusha ahandi. Ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 1 z'ijoro. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi batarenze 75% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi batarenze 75% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iterana. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abatarenze 75% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigiremo umwuka uhagije ndetse n'uko abagenzi bahana intera. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Restaurant zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira abantu ku kigero cya 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari tuzafungura mu byiciro. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi hamwe na RDB. Imihango yose ibera mu nsengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwa mu imyitozo ngororamubiri bizakomeza gufungura mu byiciro. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 30 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero biremewe. Ibirori bibera mu ngo ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 50 kandi bikabanza kumenyeshwa ubuyobozi
n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibirori byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori harimo no mu ihema ntibigomba kurenza 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateraniye. Abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, gukaraba intoki no kwambara agapfukamunwa neza. Ibindi birori n'amakoraniro rusange, ibitaramo by'abahanzi, iserukiramuco, festival, imurikabikorwa n'ibindi bizakomeza kwitabirwa n'abantu bakingiwe COVID-19 kandi babanje kwipimisha nk'uko bikubiye mu mabwiriza yatanzwe na RDB. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufungura mu byiciro. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'Aminisitiri yamenyeshejwe ibi bikurikira: imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cya 2022 umuhindo 2021, urutonde rw'ibyiciro by'ubutaka n'ibyabukoreweho. Inama y'Aminisitiri yemeje politiki, porogaramu n'ingamba zikurikira: raporo zihujwe zerekeye ibaruramari z'umwaka w'ingengo y'imari 2020-2021, amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango wo kubungabunga ibinyabuzima witwa Wildlife Conservation Society yemerera uwo muryango kugira icyicaro mu Rwanda. Amasezerano yo gutiza ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugatizwa Gatareti Company Private Limited. Amasezerano yo gutiza ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugatizwa Rugabano Tea Company Private Limited. Amasezerano yo gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugakodeshwa Kivu Water Fund Limited. Inama y'Aminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rivugurura itegeko rishyiraho imisoro ku musaruro, umushinga w'itegeko rigenera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'impano igenewe umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse, umushinga w'itegeko rigenera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Koreya ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati y'imbibi z'ibyo bihugu no hanze yazo, umushinga w'itegeko rivanaho komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside, umushinga w'itegeko rivanaho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umushinga w'itegeko rikuraho itegeko rishyiraho komisiyo y'igihugu y'itorero, umushinga w'itegeko rikuraho itegeko rishyiraho ikigega cya leta cyo gushyigikira no gutera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Inama y'Aminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryemeza iyinjizwa ry'u Rwanda mu muryango mpuzamahanga wita ku mutungo kamere, iteka rya perezida rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bunganira Sena, iteka rya perezida rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi b'umutwe w'abadepite, iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena intego, inshingano n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, iteka rya Minisitiri w'Intebe rivana ubutaka buherereye mu kagari ka Butare, umurenge wa Ngoma, akarere ka Huye mu mutungo rusange wa leta rikabushyira mu mutungo bwite wayo, iteka rya Minisitiri w'Intebe rivana ubutaka buherereye mu kagari ka Mpenge, umurenge wa Muhoza, akarere ka Musanze mu mutungo rusange wa leta rikabushyira mu mutungo bwite wayo. Inama y'Aminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioners, ambasaderi, abahagarariye inyungu z'ibihugu by'amahanga mu Rwanda n'uhagarariye
umuryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira Yayadite Byangine Dukure ambasaderi wa Repubulika ya Mali mu Rwanda afite icyicaro i Kigali mu Rwanda, Michael Ian Upton High Commissioner wa Repubulika ya New Zealand mu Rwanda afite icyicaro i Addis Ababa muri Ethiopia, Muhammadu Musanjiye High Commissioner wa Repubulika ya Gambia mu Rwanda afite icyicaro i Abuja muri Nigeria, Ozonia Matthew Ojelo umuhuzabikorwa w'ibikorwa by'umuryango w'abibumbye bigamije amajyambere mu Rwanda afite icyicaro i Kigali mu Rwanda, Eric Manzi Karingufu uhagarariye inyungu za Iceland mu Rwanda afite icyicaro i Kigali mu Rwanda, Patience Mutesi uhagarariye inyungu za Finland mu Rwanda afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Inama ya minisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Seti Salomoni Kamasho attaché at the Embassy of Rwanda in Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho na Innovation, Jean Baptiste Byiringiro Chief Digital Officer Minisante, Celine Mucyo Kayitana Chief Digital Officer Minecofine, Silveri Mugumya Business Analyst Minisante, Karen Sechonde Umutoni Business Analyst Minedike, Jean Flora Kwizera Business Analyst Minecofine, Ngenzi Jean Paul Kirenga Business Analyst Minicom, Eric Ngabo Business Analyst Minafete, Atanazi Akumuntu Business Analyst Minister of Environment and Minema, Emmanuel Amani Kaitaba Business Analyst Minefra, Patrick Dushimimana Senior Software Developer Minedike, Leo Vanessa Senior Software Developer Minedike, Daniel Musengimana Senior Software Developer Minikomo, Zigama Didier Uwantari Senior Software Developer Minijise, Andrew Muhire Senior Software Developer Minisante. Bikore Kigali ku 21/2021, Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente washyize umukono kuri itangazo.